kemaran. Woi! Ngongtan anu singsan. Wanyerudian siru maki surudanan. Wipurayu amari sudai kang jagat anu mari wonten ing Jakarta. Mari sudai kang jagat anu lebur kang maleta. Ih, beda rupa. Wipurayu ang wekaken tirtisan. Ania! Maki siru beda rupa. Amukul mari wontenan. Wapan Sri Narendra wus amur maring akas. Oke. Anu nanak ieu. Inake. Ing ulung tidak kewadu-wadi. Yang lebur kang sultan anu singsan. Apaan wus amur kamaring akase. Waduan teu kayu maki biparayang wekaken cites aja. Ang lebur sananeng dasu malu ane uruntan ing jagat. Raja besar Kenci ibisannya luas melali Burat cawang likas kobong teka diwang papas idadong likas coklak kue cubit nasne bongklak ebes kucit besar coklak meringit jani ajak ke rumah sakit Kenci menying burat kobong kaki ngeling bat nganong kobong dengkek bes 6 dadong kedek kenyem-kenyem cuile sampun dadong kedek kenyem-kenyem kesamprangan ganeng dadong tepuk tangan dong ke temen ngalih bade ke temen ngalih bade ngabebias ke temen ngalih bade ngabebias ke asrama tiang temen di Umekute antusias nonton drama luar biasa sangkaneng dukungan iratu idedanen titiang deriki Suryan titiang Gustin titiang luar biasa niki sangat acungi jempol iratu idedanen titiang sareng sami kayun ngajegang senilan budaya drama gong kerjasama kaler antuk BPNB lan TPRI Bali luar biasa top idedanen sareng sami mangget iratu sareng sami pawikan kewentenan titiang mewaste iwayan gulik asmara di putra Mahapraja di ningrat semelekete domlet telolet
biasa. Wantan temen di tiang ngeliwat di tiang temen ngatur yang ayah dikiring ide sesunan dikiring pusah ring dalam ring Bali Agung. Wantan temennya misi sebet di tiang lah tasang nyamu bersih yang hijau kaden matan itu. Tuh, sing ada jak menghitung tuh. Tulis di mata kolon dia. Oh, maksud jengken nih. Weh. Kejengit ji. Asik saja main apil. Asik main apil. Asik main apil cewek nih baju barak deh lo. Kan baju bara? Nih, Bo. Mau baju putih ke bontok? Mau baju putih denot? Apa sebabnya tepuk cang baju barak? Engken. Karena cinta itu buta. Gomal. Salam aku tuh. Hah? Salam aku tuh. Serang yo. Sareng yo. Mundur kedek mundur mundur. Mundur kedek mundur nggih. Adi mundur Orin. Hah? Adi mundur. Cantiknya lewat. Si mulu Raja Gomal Cito. Hah? Raja Gomal. Wih. Angop cangantanan dini masyarakat ini di Ungo Kundo. Oh. Penonton itu kok Cito. Aneh bagus, mau pundo bagus. Ini bagus, mau puno jak bagus. Aneh jegek, mau Mau pundo puno ajak ajak jegek. jegek. Aneh bocok nyebar. Adi nyebar nih bocok. Wah bawa bocok pengen mau pundo amat lekati nepon. Bos sebarang kan saru. Artinya yang mau puno nih bocok. Bocok punuang. Aduh suksemo rengi ratu idodane masyarakat desa adat Ungo Kuto. Kuda. Tepuk tangan, tepuk tangan. Pameka sering linge Ido Vanessa. Sarangin prajuru makanya. Prajuru Makejang. Satu-satunya desa anaknya ngajagang seni budaya. Nih. Nih desa saat maku contoh di Bali. Apa ben penyangro luar biasa. Luar biasa. Oh. Penyangro. Oh. Wow. Kok ne wow. Mau pundo geng di nih. Oh. Kawanci ketua gengnya di nih. Nyen kedua gengnya. Hah? Nyen kedua gengnya. Di Pelong. Yang ada. Belum. Ben mani ganti adane nah. Dong adane Pelong. Nyen Orin. Hah? Nyen Orin. Biru dongker ada. Dongker. Biru dongker lah nanti. Pelong kan batu aja biru dongker. Aduh.
Luar biasa. Ya. Nah, Desa Adat Umo Kuto. Desa Adat Umo Kuto. Kesarengin kerjasama kesarengin untuk TPRI. TPRI Bali. Pemersatu bangsa. Pemersatu bangsa. Bin Besik. BPNB. Badan Balai Pelestarian Nilai Budaya Provinsi Bali. Suksemo ping banget. Wow ya. Oh. Apa ben dari cipu-cipu ning ngarto? Oh, engken. TPRI ini. Engken do. Bulan November nih. Bulan November nih tekone. Engken do. Dari analog akan menjadi digital. OTP analog jadi digital. Digital. Oh, Engken modelnya yang saya ngerti do. Nah, jangan Renci. Oh, Renca. Ketika sudah dia digital, satu kelebihan ada Wanci. Oh, engken. Gambar lebih jelas. Gambar lebih jelas. Oh, suara lebih jernih. Suara lebih jernih. Teknologi lebih canggih. Siaran lebih banyak. Nah, berarti migrasi nih. TV analog ke digital. Luar biasa, tepuk tangan, tepuk tangan. Weh, cok, ijo cingling bumi. Nyen, Cei, canda jana orang. mujang. Beli nasi, Hah? beli nasi. Ijo. Ini dah jana dagang nasi. Oh, dah jangan nih. Oh, Adi sing orang yang beli nasi. di diancang kemuna hujan balas yang kecil. Channel pegat, Tanah pegat beli nasi. pasang seduk. Beli nasi, Cang. Oh, Baik, saya dagang nasi itu. kengken tuh model. Hah? Adi baik orang dagang nasi, Ci. Hah? Adi baik orang Ci dagang nasi. Bu, beli nasi, Bu. Kadang enggak, Cang, itu. Bu, beli nasi, Bu. Baik, ajan. Padahal Cang lagi nasi kencok genep, Cang, Bang. Apa bang Ci? Cukut misi, sambal misi, Wih. misi. Weh lengah bontok wak beli nasi. Megenep bang. B misi, jukut misi. Oh. Dua, baik saya dagang ini dua, Cang, beli. Dua beli. Dua, Cang, beli. Ungkus, Cang. Ungkus sih. Nasi nyangket, benjon, sambal enak. Aneh mau bungkus tuh pun kalau. Engken. Nasi nyangket, kertas minyak mau bading, Ci. Nekat nasi. Aduh, Cito. Nasi nyangket, kertas minyak mau bading, atengun nekat, Ci. Atengun nekat nasi. Sing bayi, sing makan, bos beli, makan. Sing Basang sedok, hujan-hujan. Oh, Angkalo sandal cip. seriat pegat sandal. Oh, pegat sandal. Ini Cang sandal di samping mbin baik sandal dagang sandal. Engken tuh. Bu, beli sandal saya, Bu. Nge tuh pilihan tuh dua, Cang, Bang. Beli sana, sudah dua cilengah, Ci. Man? Cang len, cang beli sanal. Pangkude cang beli sanal. Gen. Jak sing tahen anu, jak ingat len, jak ingat patuh sanal bang. Bingung cang. Sedih kini. Setiap cang beli sanal, Hah? sing tahen artinya jak sing tahen Sandal sangler, dan itu kadro sandal sangler. adi sangler, Hah? adi sangler. Melihat tuh. Cang beli sanal. Oh. Sing tahen patuh cang beli sanal. Bango kendagangnya. Sangler? Di sangler. Mesti padu tuh. Iyan patuh, iyan sing patuh, iyan san, lengah cang ngomong. Harus, iyan beli sanal jelas sing patuh. Sedih. Iyan patuh nyaluk sing idang. Pasti lenan nih. Kanan ya kiri maksudnya. Oh, kanan ya kiri. Ara lengah cie, bareng lo ke. Beli nasi megenep bang. Ini nang lestarian budaya. Oh. Iring idana ki agung pahit mekilit. Gaji setiap bulan sing cocok. Jangankan kar ngemang kumisi. Mau belanja ke pekan akji kuda je mau belanja amun tuh pipis nih. Sing taen benah jadi katangkilin. Inggih. Inggih. Ora dudu agung pudere. Semang paluwa jogori dewa nedonen sikian didiang menawi wenten kateruring sikian.
Diang. Kemudian benone ngemimik di diang. Inggih. Cara dagang kelamitang. Memarakan aja daduo ki wetengen nyaman sini dijeng. Nyaman Diang. I bontok. I bondong. Lacur sengkalo tuh nyaman Diang. Uling pidan Diang ngajak memarakan ringgiring puri. Sengkalo tuh. Weh. Bos parakan ngarep cai. Nyaman sini sang saro dadi nengil. Nak kengken nyaman sini. Anak ulung di semua baung tuh. Anak ulung di semua baung. Nih anak tabrakan nih. Aduh, nyaman sini tabrakan. Tabrakan anak tabrakan tuh. Weh, pas nyaman nih tabrakan. Menjani di Jaya. Anak om namo di rumah sakit tuh. Bos opnamo nyaman sini rumah sakit sing matur ci. Yen mau tabrakan pasti kok ada mau tatu, ada rananin. Wenten tuh. Dijamin. Wenten kelet tuh. Atuh. Di apa nih? Diselakan panik kelet. Abedik. Kelet abedik. Diselakan panik tuh kelet. Weh. Nah kini gelap penawang. Yen no bedik mau tatu. Nah, udiang manastung kare. Mau bedik mau tatu bisa binsapkan mulai. Tapi bedek entode tenda di jalan angodu. Ingedu. Entut nih sing Oh dalam didiang i botok. Entut nih tenda di jalan. Ini sana. Inge. Mau kemudian nyamon nih. Nak menyamu aja dado saat waluyo apa adane. Sepet won bareng-bareng. Didiang nelokin. Men Takin gigi nih didiang apa kamu. kemudian taken gigi yang nelokin. Nah mungkin sami pang wenten jinah tuh. Mewah hidupnya kadi mangkin. Bedek pipis. Niko ampun angin nanti tiang sempat kena di tiang ibodok di rumah ada anak sakit di rumah sakit Niko. Man kena sini kengken jani. Kena di tiang dong pun yo angan kenipun anak di rumah sakit gianyar tuh. Man sing ngedang nengokin jani. Dan ngidang di tiang kan ngelajina tuh. Ini ngok. Nyajang Weh, budo wage klau, atur rang saji, atur no bakti, ngawa gila mau ngendong. dong sampun ya enten peniki sangyang sedano. Man, Kuanten ya natu mau pica ya namun niki palungo cokori dewa pinako dedong jagat mau pica jinah tuang tali rupiah angen titiang napi. nih, Ini ratu limang tali lecak. sing kena keto yang ngalan mau nengok mau nyaman sini. Oh niki medagen niki tuh. Iya. Niki wae. Bensap gelalakar mesira malu. Nggih. Kanan gelak kamu ke rumah sakit. Palungo cokori dewa jagi ke rumah sakit. Ngalan. Inggih. Mesiran kumpul tuh.
Kedo Pandes. Kene majalah. Masa Pandes nih sakit ini kedo. Sakit. Aduh. Sakit. Oh iya sih. Sakit. Aduh. Oh, kita kok kemana benar? Nah, benar tuh. Ada tuh. Oh, mantap. Yes. Liu bang pipis. Biar kerja sama aja. Asal ngenot wis sakit hilang ya. Si mulam ada pipis. Asal ada pipis jadi final sih. Oh. Jadi keken carane. Dum. Hah? Dum. Aning lah ide nyen kan. Laiden cing laiden. Oh. Cing laiden tapi kan canda berat nih. Isi enyok-enyok. Ci enyo jangan berpikir. Oh. Berpikir ya. Jadi keken carane ini ngedung. Cara ini lah. Bagi rata nah. Oh, bagi rata cik teman. Hitung nah. Nah, Paling sing 2 juta tuh. di ngedomen ini kok ewa cah. Dia gua pada wis ke wong ngedom cik. Beralam ngedom kok. Kerjasama. Yang ini peran maro tuh. Ini beli nih. Beli tuh. Oh. Dia sing mandi nih. Nganggon PC. Nih. Coba PC. Coba sih. Necang sih. Kali misi dasar kali kasih badal tak misi misi hidang ji mau jalan toh hidang ji mau jalan berdalam Kaget. Sakit banget. Merah dalam gitu. Oh, tidak ada Sakit guys. Kau kapan? Merah. Kapan? Kene na. Topis gelanyep do majak dadu. Nih ada banyak panglah kena dano. Banyak lah lakar panglah dano. Pates sini sakit dong, pates sini sakit dong, pates sini sakit. Bawa sakit, kasar kopi besi. Ben daging oto, Ben sakit. Yen keris kelangok lah luka lagi. Wih, yang tuh. Tuh aeng nasi nih pirat. meli itu dok, meli, Beli. ngangon pes. Apa ngon klepeng? Kene na. Aeng usaha cine pangman pipis. Bangla 5 kali. Tiang boleh. Kang Wang pada liak. Oke, Ratno Mangali. Ratno mengali. Oh, Yang tuh. Inggih aran
titiang wenten manah ngana panglih angan palungguh Joko Dewa. Sujatine punika angin titiang menggonyakan sarangipun Ibondo. Mangda sida reno pikayu palungguh Joko Dewa. Semen palungguh Joko Dewa nedoreng sitiang titiang. Nang toleh nyamang cine. Ayan tak aja naman ni. Menawi wenten bebawas ke timur ring sitian titiang. Terus kawajan angan palungguh Joko Dewa doang. Titiang. Oh, Tiang ratu titiang para kadruwe tamat ring ajeng sekadi makin wagung. gelas bermasa. Asing-asing tingkah jane jadado sing ada len tua. Ngawirno tayung gelah. Ya walo. Adone utama lakaraosan gelah kapilen jaya jadado. Nah, Niko bangun ciparang kapilen gelah. Yen dado sitiang dadas napi nek napi punika ngiring baos sang mangkin pedelang ditiang bawa jano derewe mangno ditiang sido sauning ratu duageng. Tadi gelah munut mau si daya jikawan ini. Kening. Sotone jeneng lakar. Nyela dilingi haji dini dijaga. Jeneng patut nuna saja. Akengken pat-pat pemalihan itu. Ka pertama untuk Brahma cari asrama. Patut jeneng lakar nuna saja. Ring ide dan guru di tangan alas. Sobinanin tuh. Patut awija-wija. Patut lakar nuriksain. Unuk negara unuk banyak. Nah, Niko Suodarmo dados dedung jagat bumanting enter banyak derewe. Maca cinga ring banyak-banyak derewe sami. anut Sabinanin tekin tuh. Nggih. Mau si dedang bagawan tuh pangkulah presiden model teater. Tangkel ring sanga suci ring sang sadua kanawa dituring telangin wana. Nah, nih jani yen ini pemargaan itu tapi pekulun au ring serahino ne kaden suboja luang ken banyak. Sajo. Dano ken banyak. jano Jani banyak patut, jani ngojo Domula model dengan teater. sejeronen listi sasuk itu umur patut dungla. Lana luwa wajma. Iya neng dado sitiang dadas kewentenan palungguh Joko Dewa jagi modito yatret malih bidan Niko Nah niki maledan Sing adolen mulo tuah dino ne jani. ya mangkin Dino ne dewasa ne pelem melah. Walau ijo mirip yo paman aku paman kurang. ring. nggih Terus terus. Pamitan nugra titiang. Wenten utusan Joko Dewa ring dewek titiang mangno presida pedhek tangkil. Wau sampun titiang nyodok ring puri. Dan wenten Joko Dewa mangkir ring sejroning pemargi ring jambu puri panggih titiang Joko Dewa. Wenten tapi hinayang Joko Dewa mapaince ring titiang mangkir. Paman, sujatene patuh gelah masing ngeruruh paman. Dini gelah kecunduk kelawan paman. Mirip paman Subenawang Subetanggas. Ini paus ide yaci. Mang presiden rahina ni jani gelah lakar. Ngungsi tengah nalas. Nuna sajar itu sang sadu benawang. Cutet. Kengken jaban paman do jam paman raka Sleman. Ngabeh lingih do yaci. Unuk nada banyak paman selesai. Yen gumanti punika delwacanan Joko Dewa ring titiang rasa bedhek tanpa neda titiang miragi wacanan Joko Dewa duwan puniki kepatutan Joko Dewa patut kematian indek bisa manindana kelincir liyane patut Joko Dewa aguron-guron dumun. Oh sang punika wau Joko Dewa merenah calon Arda Nareswari
jaga nampe ni tap kala Cokorewo madeg nyakrawerti sapunika Ratu Bagus. Tadi lenggelah kengken bawa si dedang begawan. Widya Sastra sudah mau dipanikan Triwana semeno Prabaswara. Guna saja itu sang yang ngaji. Sawire pinaka bipa. Pinaka sunaring sejeronen berbuat wangsuha. Ane pini utama sing adolen. Kengken bawa sang yang ngaji. Hingganing sudah maniting bapak gaweni wangguna pindanen. Uno kawicaksana. Uno kaprawirani doyaji. Luwer kadi binoibe Ramani yang bisa ngelangi pasti kepangani pang bisa itu masih paksi Punika sampun sane banget tunas tidang ring Cokorewo pikayonan duwene mangken ini kadi bawa sewawu jagat duwene sampunang malih Cokorewo wenten wacana napi-napi ring titiang punika wadah Sudarman titiang kabeh kalih titiang lekat iki manusia anu tidak membagi unduk bakti gelas sugon nasi coreng kemajang kita masih paman dora karerat cutet dinone jani gelalakar ngungsi wana pengen para ketelanya nggih sejawan yang punika cai malah para kenangjang sedurung Cokorewo lunga kadi mangken wanta kadi bersama nalingsir dewasa puniki patut sampun Cokorewo ngemangkini dewasa niring mangkin wentenan penunggas itu matur piuning ring ida raja dewata dewati leluhur Cokorewo mugi riwastu pemangkin Cokorewo wenten penungguran itu gelis labda karya pemangkin Cokorewo ini guna si jodumur sedurung kalau Cokorewo melungane benar sama oh ya cara miring gelang itu masih terus kayak lalai penjeruanan nah oke makanya ada apa tadi ini biasane bibi kadang setata ngajak gelah. Kija je bibi melali, setata bibi ngiring gelah. Nak kemudian tadi bibi buka kendo bibi. Aduh baru istri. Kengken bibi. Ini yang sampun oleh kuning dan nangin paling bocok kori dewa. Becek sana sirap paling bocok kori dewa. Dan bulan bibi yang nangin yang paling bocok kori dewa. Niko mawe dan bibi yang ngapra. Medidi je buka jabo. Aku nanya bibi. Ay istri. Maka sejatine gelah tu sing gedupa kapin ragan bibi. Dogon gelah ngegonyakan bibi. Pemekasne jani bibi subada tangkil ini dia gelah. Rasa bahagia yang kayun gelah bibi. Pemekas nang mai malu bibi. Benda napi. Nang mai ring gelah bibi. Dados matio sang tata wadanan palungguh joko di dewa ratu bagus. Menawi wang di tiang aturang ayah ring linggih palungguh joko di dewa. Di tiang lunas gang sinampuno ratu bagus. Bibi. Aingeh di tiang ratu bagus. Nang da bibi engal salah tampi.
Saja pelengan buko jani, nadak sara melenan saja semitan gelah. Nadak sara gelah sebat saja bibi. Apa ningat saja gelah kapinin pariundokan gelah. Bibi kaden sebenang. Ada nih gelah dini di pedukuhan Megawangi bibi. Ida nakilingser yang resi. Subuh ninggal gelah amor. Turmaning mokso mungsi karang newaya. Apan ida sang resi. Ida meperagayan utamu. Ngelarang dharma dini di jagate. Kemahawenan sesedan ida ne mokso bibi. Lintang luweh pesan ida bibi. Setungil gelah ingat. Sepatutnya ne ida nu nyeneng ngiring gelah dini. Ne sanang bakal tunasen gelah ajah-ajah serah ina bibi. Kewala. Ne jani ida subuh ninggalin gelah ne wate bibi. Do subuh ne raseng sak setungil gelah ingat kapinin pariunukan gelah bibi. Radu dua istri. Nenden mapi salah yung diring tidiang ringangan palungguh coko di dewa. Kemaon, yen dados pinunasi dia. Sampun nang bes banget palungguh coko di dewa meseselang radu lagu. Menawi mula pengenani ida sang yang pramokawi. Amonika ida anak lingsir wenten di giling jagati. Sani mangkin, eleng-eleng angangan palungguh coko di dewa sani mangkin. Tapi palungguh coko di dewa keijian antuk anak lingsir tuh kedulur. Nika mangkin palungguh coko di dewa mangda presiden lemakan ring pradajana di giling jagati radu bagus. Bibi. Aingin di diangan radu Di subane ada atur bibine buka ketu marep kapinin gelah. Dadi rasa mesriak galang apa dang kayun gelah. Saja misi buku mungin bibi. Apan rua bine dane dini digumine sing dadi bakal palasan. Jele melah agat lacur tur maning hidup lawanin mati. Donak subuh pituduh ida sang yang pramukawi adane bibi. radu bagus. Sani mangkin Bebekas kapinin bibi teh beglah sangat berpengidekan. Da pesannya rerat pangubakten bibi. Apan bibi rumah satangagon gelah mimpi. Ne sekate bakal idehin gelah ketimbangan bibi. radu bagus istri. Nenden sanang palungguh coko di dewa semenio reng pak ngobaktin dia. Bikin deh palungguh coko di dewa kandun jeneng. Bet benyangan. Sedonya palungguh coko di dewa mana boleh didiang iringan nangan palungguh coko di dewa radu bagus. Yen dia monika dirasa atur bibine kapinin gelah. Rasa amo pesan gelah bibi. Dini di paban gelah pejang gelah pangubakten bibine. Buen besek nih. Ada nih ipaman bedo rupa. Ne serta tengeman ragan gelah. Aket masih bibi. Yen sing te ada ipaman bedo rupa ne serta tengiring anggelah. Ne nyaga gelah ada dini di pedukuhan. Meh kengken kaden suku penadian gelah dini. Ye coba kori dewa ledang kayone. Aku dia ipun sane ngeman cokori dewa Riki kemaon. Gara-gara ipun di tiang tanaku laku nih ke. Kali kuda yusan di tiang mangkin. Daden Kandos petekil gara-gara ipun setande ngindel di tiang hijau di tiang ngindel loh. Mangyangan. bibi. Koren na milu-milu. Adi sing milu kengken. Gara-gara bener. Jangan sing laku-laku. Apa jeneng gini udah milu-milu. Kulian kopan tiang ajelek. Ah, Kulian tiang misi tanduk. Kulian mecaling. Sing mangkalin punang gitu. nyena bani. Nah ingat-ingat nih itu malu. Bidan lu pecah nu engesing yang ngurus ah. Hah? Bibi, nang da bibi buka kendo bibi. Yang urusan. Yang ngurus ah. Manus ang semangang tengayo. Sanyonya kalian ke manus ah. Ini manusia. Yang manus ah. Beda rupa manusia. Tahu. Karena nyonya. Manus bekerja. Lalu. Melalung. Bibi, Tahu aku. Tahu
jadi bener keto bibi. Yang dia mondok te kadi rasa yasani paman bedo rupa. Ne setata ngempuragan bibi ne kanti kelih buka kene gitu masih gelap. Aku bakal agon bibi mu alasan nang tinggalin. Ya dia astun jelek jen rupani paman bedo rupa. Sake wala bibi kadang subanawa tingkah paman bedo rupa luwehan kapening manusia bibi. Sing dari bibi pede-pede. Ampun ya Genten, yang jetem pede sangat. Ampun ya Genten, ampun Genten. Nanging Genten ampun dan laku-laku di yang ngantos mangkin. Nyah nang nganggur meriki. Sing nyanang bibi seben. Nak konen mirip adet panumayan bibine. Konen teko jatuh karman bibine. Manipuan yang subuh panumayan bibi. Jatuh karman bibine ada. Sinah teko anak muani. Dan sujati tresno kapindragan bibine. Sing nyanang bibi seben-seben bibi. Ya ada dua agung istri yang pulang ke dia. Belum yang di dia. Ide beli malu kapini paman. Angkal dodo bes lebihan. Sing dadi nake apa adane cacat nyamuk. Yen subuh panumayo ben pidang. Sing kanti aleh nang wani kal deko. Anak dia kurana. Dodo hatu kal kijel akuno. Bawa sida yang mah yati sedurung itu. Mur ring ajrindio kengken. Luh pangsekon luh melajah hang dewek malu. Disubane prakat melajah hang dewek sing kanti aleh ane madan gero asrama tu supung lah. Peninggal hangkengken mau nyari paman. Sampun nika iwang di dia iwang sane mangkin di dia lunas kang sinapura ring bako. Benyang kan benyang kan. Ye, Sing dadi buka kedeng pemekas paman. Gelah sangat kidehang kepelihan. Tapi nengi bibi buka kedeng. Maka sujate ne gelah nawang. Kenah ya ne tua sayang tapi ne paman. Kewala. Ya, nak bola gagaduhan ne buka kedeng paman. akung palunguh cokori dewo. Sampunang palunguh cokori dewo sumenio ring ende ke punika. Yen titiang arti luwir kadi pianak titiang antuk titiang lekadang. Punika sayang titiang, punika taler ngangan cokori dewo. Dingah kengken mau nyeni paman bedo rupa bibi. Ngawet mangkin di dia dan turun ke di paman wedo lupa dan turun di dia. Yakni sane mangkin dia na demen dia masih diasten dewetan dikiring peduan yakni demen di dia yakni balik ye. Tekan kena demen. Mangkin dia langdan gele setengai. Pemekas palunguh cokori dewo. Elengang baos itu yang maka yati. Punapi baos itu semangdane palunguh cokori dewo ngacekan iri kiring jakal. Mangdane pungkuran palunguh cokori dewo mandi oleh. Mangdane palunguh cokori dewo kesembuh. Preside antuk ngenterang panyak palunguh cokori dewo. Sangkane kuliatnyanan palunguh. Paman, gelah nyuk semayang pesan. Kapinin pitekat pamane marep kapinin kudang gelah. Gelah tuara jetusing, tuara jetaensa. Kapinin gengken ajah-ajahane kapaite. Ide yang mahayati duga se, ide dunya nang dini di Jakarta. Yan Dini di kaliasa papan gelah punika menyambut. baos palunguh cokori dewo. Titiang pengapih palunguh cokori dewo. Wantah ngiring ngemit angan cokori dewo. Sampunan palunguh cokori dewo mari sol-sol aku niki. Sakewala, ada nete mara gelah. Makeletak saja gelah sepet. Danyen sangat tanggup pesan. Ya namanya kadirasa bakten paman. Serta tenyaga gelah ada di pedungkungan. Aku men bakal agon gelah mualas sang paman. Gelah juk semayang pesan paman. Yang itu masih yang ide pede nyendo nyen bat-bat nyagot yang dikiring alas iki nawang. Emat kanut ko bidang kaltungengan kantung nate. Pemekas palunguh cokori dewo. Kini paman. Kena gelah ni jani. Bakal melali-lali sambil ngalih buah-buah. Ngalih kejukut pedong. Margi palunguh cokori dewo. Pangyang titiang ngemit angan cokori dewo lo. Desan joh lo kini dedu aku. Itu nyanan sing tiang jadi kaluas kang ale kajukut. Nah kene jago aja tiang kulo joh-joh